Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubategurira. Reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane. Birumvikana ko tuba twinjiye mu mwanya tugenda tubagezaho inkuru twabateguriye. Inkuru tubafitiye muri aka kanya akaba ari inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iteye agahinda. Ni inkuru irimo kuvugwa mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Miyove. Nk'uko mubibona kuri sikirini zanyu, murabona ko hari abana bagera kuri batandatu, abana bakiri batoya ndetse n'umumama, bose bambaye amapingu. Uraje wiyumvire iby'iyi nkuru rero, ni inkuru iteye agahinda cyane. Mbere yuko ninjira muri iyi nkuru rero, reka manze nibutse umuntu mushyashya nawe uko udukurikira utari wakanda subscribe, yuko mwabikora kugira ngo mujye mubasha kubana natwe umunsi kundi mu notification z'amakuru yacu. Inkuru yacu y'uyu munsi irimo kuvugwa mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Miyove. Ni inkuru y'umunyeshuri w'umuhungu ufite imyaka 13 waje kuba yapfa biturutse ku nkoni yakubiswe n'abanyeshuri bagenzi be. Ariko noneho amakuru akaba yavugaga yuko abo bana bakubise uwo mugenzi wabo bari bategetswe na mwarimu ngo nibamukubite kubera yuko yari yasibye ishuri mu gitondo. Amasaha yo kurya yagera, umwana akaza ku ishuri, akaza aje kugira ngo asangire n'abanyeshuri bagenzi be. Niba umwana yari gukomeza kwiga wenda mu masaha y'umugoroba byo ntago mu nkuru turimo kubona babisobanuye, ariko mu gitondo ntago yari yize, yaje mu masaha yo kurya kugira ngo afatanye n'abandi bana kurya. Ubwo wenda birumvikana ko yari gukomeza kwiga, akiga mu masaha y'umugoroba. Nkuko amakuru bitangaza rero, aka kaga kabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 26 z'uku kwezi kwa gatanu 2025, bibera hariya mu murenge wa Miyove kuri GS Rumuri. GS kabiherereye mu kagari ka Gakenke. Amakuru avuga ko rero uyu mwana yari yasibye ishuri mu gitondo, amasaha yo kurya ageze, ajya ku ishuri. Agezeyo mu ishuri abana bagera kuri batandatu ngo baramwadukira, baramukubita umwana aza kubacika arirukanka. Muri uko kwirukanka rero aragenda agwa mu mwingoti ufite 1.5 metero, agwamo hasi. Umwana bivugwa ko yajyanywe kwa muganga, ariko andi makuru akavuga yuko nubwo yajyanywe kwa muganga yagiye yapfuye n'ubundi, kuko bamukuyemo atavuga kandi noneho nta nubwo yigeze ava amaraso. Bivuze ngo ashobora kuba yaraviriyemo imbere, usibye udusharu twari turi ku gatuza no ku mutwe. Bigaragare ko ashobora kuba yarakubise agatuza mo hasi muri uwo muferege mu mabuye, hanyuma agatuza kagahita gashwanyuka kaviramo imbere agahita apfa. Ni umwana rero wari ufite imyaka 13, akaba yigaga mu mashuri abanza mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Aba banyeshuri rero bakubise uyu mwana babazwa, ngo bavuze yuko bari bategetswe na mwarimu, ariko noneho uyu mwarimu muri mu kubona andi makuru akavuga yuko atari yigeze abibategeka, nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Emmanuel Nzaboninka. Niwe waje kuba yatangaza yuko abo bana babitangaje, ariko amakuru yibanze bafite agaragaza yuko uwo mwarimu atigeze ategeka aba banyeshuri gukubita uwo mugenzi wabo, ahubwo bamwadukiye ari nka rwa rugomo abana bajya bagirana ugasanga bararwanye. Bityo rero Nzaboninka Emmanuel akavuga yuko iperereza rikomeje, ariko ryakomeza. Uriya mwarimu atigeze ategeka bariya abanyeshuri ngo nibakubite mugenzi wabo bamuhora yuko yaje kurya. Ndetse uyu muyobozi w'akarere ka Gicumbi akavuga yuko ibyo byaturutse ku kuba ibiryo biba byateguriwe abana baba baje kwiga mu gitondo. Ubwo ni naho abana batangiye bavuga batuje kuturira ibiryo ari twebwe byateguriwe, kubera iki? Batangira gutongana gutyo, rero abana baba bararwanye. Ni inkuru y'akababaro rero. Birumvikana umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Byumba. Birateganwa yuko ushobora kujyanwa ku bitaro bya Kacyiru. Hanyuma uwo mwarimukazi ufite imyaka 35 n'abo bana batandatu bose batawe muri yombi, bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi Ibyumba. Ngayo nguko kaga kabere hariya mu murenge wa Miyove wo mu karere ka Gicumbi kuri uyu wa mbere tariki ya 26 z'uku kwezi kwa gatanu 2025. Turakomeza kugenda tureba aya makuru tumenye
kizava mu iperereza niba koko uyu mwarimu yaba yari yategetse aba bana gukubita uwo munyeshuri. Ndabashimiye cyane mwebwe muba mwabanye nanjye mukora ibisabwa tujye tubasha kubana mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye.